Okwenzeke kumfowethu uBongani kwenze sayizonda ithembisa sangawathanda amantombazana asethembisa salizonda uthando olusha ngoba lasithathela umfowethu. Namanje sikhala sonke emndenini, ngisho umama mihla namalanga uyakhala uthi ngabe uthando bantu abami lingithathela nina, ngingasakhoni kuba nani, ningizonde. Angifuni nithole bafazi. uBongani ubhuti wami, uBongani sahlala eDondoni soyi2 singasebenzi. Kodwa yena uBongani advantage bekanayo ukuthi wafundela imisebenzi bo-GS College esibane sethu campus. Wafunda bo-civil engineering, wafunda boma 3 years enza certificate waze wagraduate. Emva ukuthi sekaqedile wangawuthola umsebenzi immediately, kwasho ukuthi vele sizawuphila ngokuthi sicele kumama sithengele sonke. Yena uBongani advantage futhi ukuthi umama bekazi ukuthi bekayimisela kanganani esikolweni, so uma akakhuluma nje ngokuthi ubone ipost ku-internet bekanikwa imali yokuthi ayofexa, a-email, askene izinto athumele. Waba nenhlanhla, wabona ipost ka-Coca-Cola eGoli, wa-email into zakhe, wathumela yonke into bebayifuna, wabizwa for i-interview. Kwabo kusho ukuthi interview njengoba bathi ngo-9 eGoli, hayi wathi umama no, uma ungasuka ekuseni la Dondoni uyofika u9 sekudala shayile, no, asinga-risk. Ngacabanga mina ngathi ngisuggest i-guest house, bathi hey, imali ye-guest house uzamnika na uBongani? Ngathula. Wathi uma okay, ngiyakhumbula sinesihlobo ethembisa noma sihlangana nje uma kunomgcwabo, kodwa bese ngimfonela u-Auntie Melina uzawukhumbula ukuthi ukhuluma nobani. Ngavele umama wenza njalo, wafona wakhuluma no-Auntie Melina ukuthi hey, umfana wami uzoza azolala lapho kakho, uya ku-interview, ngiyamcelela bandla umsize kunini asokola afuna umsebenzi, mhlampe lena kuyoba i-breakthrough yakhe. Hayi wathi hayi ngiyakukhumbula, hayi akunankinga, keze mana azolala la, noma ngafika 2 days in advance azokhona ukuthi ngelanga lesi2 before i-interview bamkhaphe labantwana balakhaya bayomkhomba ukuthi lapha ka-Coca-Cola labizwe khona kuphi, kanjalo ukuthi ngelanga le-interview angabi late. Kwabanjalo vele wahamba ubhuti Bongani waya lapha. Hayi wahamba kahle vele ku-interview, wathi akabuya waba nenhlanhla, wabizwa. Makabizwa hayi kwasho ukuthi umama uphinde uyafona futhi ukuthi hey, ngiyacela Auntie Melina ukuthi azohlala lapho kakho maviki nje, azahole nje umfana. Kokuqala uzathi angahola kanye bese uyitholela indawo uyazirentela. Hayi wathi futhi u-Auntie Melina no, akunankinga noma ngahlala la khaya, nedi into esiyi-expecta kuye ukuthi uma holile acontribute ku-grocery, kodwa umfana uma angafuni ukuhlala nathi afuna koyihlalela nje emarumini or efletini abhadale khona, akunankinga, uzabuza ngokuzovakasha. Vele kwabanjalo uBongani inyanga yokuqala wayihlala ka-Auntie Melina. Ngokuthi ke bese asebenza lapha ka-Coca-Cola, wathola abangani abasha ke nokuthi akaye emsebenzini emestobhini amele i-transport, ubona abantu. Sizwa ngabantwana baka-Auntie Melina waconywa intombazana bathi nguSophie, yakhona lapho ethembisa. Hayi uthe akuphela inyanga wathi uyaphuma sothola indawo, bathi uyitholephi? Wathi hayi ngiyithole khona la Thembisa, akusikuthi nje i-flat kodwa nje ma-room right, ngiyaphuma ngiyabonga kakhulu ukuthi ningihlalise. Wathi u-Auntie Melina nomfana wami uyiphethe kahle nala uyochasha khona. Kanti hayi uBongani sesizwa ngabantu bakhona ngale Thembisa nabaka-Auntie Melina ukuthi uhlala khabo ntombazane athandana naye abathi nguSophie. Impela sithe masimfonela wakhipha amanye amagama, utshele umama ukuthi no, wena mama sonke lesikhathi bungiloya ukuthi ngingathola umsebenzi.
Angeke ngiphinde ngilibhade lapha ekhaya ngoba wena wangivalela amathuba ukuthi ngithola umsebenzi ubungiloya. Uthi mama hayi bo ukuthathaphi lokho Bongani? Wathi hayi kukhona umuntu esengithandana naye lana futhi sengizomlobola. Ngizothola nje bobhudi lana nabo baba abadala bangilobolele yena, uhambile wayohlola. Wathi uma ngingehla ngize lapha eDondoni ekhaya mangibuyele emumva ngizocoshwa ene ngiyayibona lento. Mina khathi ngilapho impilo yami beyimile. Manje since ngicale la emsebenzini omusha ngiyaphumelela ngiyaprogressa. Le ntombazane lena ngiyabonga ukuthi iye kulomama ohlolayo ohlola ngamanzi. Ngikubonile nguwe mama obobungivalela indlela, ngizwela uThokozani ohlala naye lapho. Ingabe uzawuvula nini incondo anothise ukuthi wena uyathakatha. Yazi ngabona ukuthi lento umama yamudla wehla emzimbeni. Wafonelwa ka-Melina ukuthi ikhona na into engenziwa ukuthi ayolandwa lapho ahlala khona.